ngiyethemba niyaphila nonke. Namhlanje ngithi ake nginitshengise siyasithi istiluli kodwa kahle hleka emoyi sithi scrub butt or scrub butts. Uyabona nje zu 4 1 2 3 4. So nali box la khona ziba u4 vele. Right, sisodwa njengoba usibona nje siyavuleka sithi asirasti, ungasibeka emanzini, ungasibeka endaweni eyomile asinankinga. Kodwa engakusho ngaso siyavuleka sithi sigeza yonke inhlobo yebhodo, yonke inhlobo yesitsha, yonke inhlobo mangithi yonke inhlobo. Right, sihlala nje 6 months full and more. Mangithi and more kuyadlula. So mawuthenge sona nje, uthenge this box, you can sell these 3 or wenza ama gifts upha abantu abathile, but sihlala nje u6 months and more. This is a scrub butt. Then ama scrub butts awu4 esinawuka emoyi. So ke muwafuna uyangithinta. Ngiyabonga.